Kamiglai cage fight MCF kan penlong ye kelempung ye kura fight night. Kaban salong ha kan riu terik ulber arjar apun riu hachut waku Indo Hall Jawai. Ye kini kelempung kura la ai kerteng da kathma ha Jawai. Ha bakrench kilat patai kubor ha Shillong Press Club menta ka khat saw terik rampang arjar apun riu u President Kamiglai cage fight uba Samuel Lingdo ulai thu bakani Kamiglai cage fight kidon hadu shiphongut kirang ye kura na kani kejela Miglaya bat kirang ye kura na kejela na Northern bat na Shabar ka North East kata ka Arunachal Pradesh Madhya Pradesh. Shushu ulai thu ba urang ye kura na Miglaya usamla Ronald Cream uba khampau un ye kura persya bat urang ye kura na jela Assam. Kamiglai cage fight kelawer ki pat ba kejela Miglaya ki beid bat smart ban pet ye kejing kura kum ke UFA bikin wan ban sakhi ha kate Kamiglai cage fight ha kan riu terik kulber ha chuwaku Indo Hall Jawai. Lepen benaru ban sedi ki tiket ha kate keju hi kesngi ha kedor sanspa bat syajar tingka kawi ke tiket. Untuk Shillong Press Club di kuas kol beain di Krishan apa kali aku buat nakalin cumi Kamiglai cage fight hak kalah sahaja lembah kita ikut nak Shillong Press di iwan hangri buat naik baik apa ngin sepuluh ni kau event nakalian cuma Kamiglai cage fight hak ngilah ajar peteng katma hajwai kali katma hajwai kamu ngi penong katma lagi banyak king sulai king atir lade gino ini bentar ia lesif bakla hangri iwan rai di fighters di balak train lade professional fighters hak kini pun hapok ke arena kapag iladat penbiang but kalau ngakar kapag long safety measures ila penbiang ang rasidang lalu train professional officials ila long kalau it's a very safe platform hakaba kini fighters na jelaj ni bat kunjur ni kiwik jelaj wan malikun hakanika Kamiglai cage fight ko pangapi katma ajwai ti pilsa saki ya way naki rangi pura paknama ba kateng Ronald Khairiam at ba ini pun kami event persya yung opponent sing napok Assam kateng Bishal Gurung ba napok Karujang kami but hadu kung basbongon nakalian jong di place na Meghalaya bangan tung pau kateng tinga matemaw kan boro ndray kita ngaduk spongon hak ba kini areng hak taka sini di boro ki bauts kilong hadu kung ba khatsan klik ki bauts hak ba live bongon na kita ki rangi kura ki section bentang di ngikepat ya kita badan di kemensin apa hilapan wan syahmat wan aiman sin ini apa hilapan tiket idar bebet na kistos tu ada bo anti apa jual kumna po jojo na po dulang Elizabeth sa po school na sports orbit po latlapo quick bites latlapo moralong nang ta jual ta on distro kepada dia po New Hill pada Blue Heaven restaurant kepada Hayung Musiang di but yang tiket tu ini jadi akan terik umat nak venue di tempat ya baru kepada ni semua di kipas semua tenar di sports aku makin one smart but saki but nakalian jumi ni kular di ba pensedan tak mensin ko semua pen makum kan ikan haksin kepada kong iwan ra asman juai di ngako pau ka jisno mo bagi aku boleh pun kalian ka jumi ki Kamiglai cage fight ha ka ya kan ka event on stream live ka da ka hello Meghalaya bag hilapan petiki haki channel choki bagi live naga live telecast ha sempat di akan diutarik bag ni ko apa aku boleh kepangai kantam iki sponsors jani nadu sai mika pak kiban sponsor ka whole event bagi kasai mika apa kabaran sai mika apa kan resort kabaran po sora di padandal sekato ni sponsors jami ng ki ang mana ki pa porten dengan snow iki na pa kita sebelum kemensim apa kinirap ini kabaran ni Shillong para muncul sejuai di jadi bagi pentan ni pilsa saki nama pa semua bahapun di social media page ni para teng Meghalaya cage fight nampak saya itu updates hadap inda ada untuk urlong yang ada turnamen di tangki tim na rai ba kalasha kubay sisi ini gejala untuk di India ke jumlah sukses kali ke bangkai nomor pendapat ke mixed martial arts kali ke sport ke bangpat recognize
aka Olympics ka support nabata ka mixed martial arts kadang dunaba tangba wan kataru fenapik kinong ele kai pa kibapun nabata ka mixed martial arts kadai lembaga passion jengki bagi ayo banwan syakmat banyale kai kialit ban training kialit ban dedicate ya latihan ka sport kadai tang ka passion ka support kadang dunaba tanpa hakajuk lapor habang ka support dalam dalam kini kena kiale kaibet kiale doyak bet ban yo ban pursue a passion junki mimdu jikermen ba lempa kena talent ba kia tuni kini kena ba habo yasmi ngin sayo ka jingaram naki corporates naki companies makanya jong government kan kloy ban the ya ka support nada ka UI ya ka talent junki ni platform MCF min sa ini adalah talent junki kibapun ki nong terkai ki bapet ya ka UFC na kendu yang surau ki akrab be chapa ki na betul main events of the UFC pi balekai kona pi balekai Islam tambah hakaju bapor pat na tentu ya baru ada pi shisha ya main fan ni dei ban support di local junki Bunsian benimpat di yaki bakimpat da pau bah kita bagi social media drive da follow yaki pensei ka level jumki ru ka poi ki techniques bagi pendangkap layar rengkat bagi kita ki techniques ba hafi UFC in fact fin pit kini ki local matches jami ka khamlong exciting shushu bagi ki matches ki bangi po ka UFC namal ka UFC kila poi ha ta ka level ba ki techniques bagi pendangkap ki cancel iwe bunsil kalau puring ha na pe ki matches antu kalau evolve different na pe ka jinglong exciting kini ki na jami film entertain ba dang asu ba kai kumi film so thu ya ka entertainment value ko ba film kan yo na ka pa pe train sai pili ban wan ban sakhi dala di kani ka first time baka ja habo joy Kenika fight megla cage fight and na ikulay coach Sam di ship kenika kabu kenika prithvi ban organize kenika cage fight na joy bharmar ba nidale hashalom nila joyabli kasuk banle ladong sudam re joy banle yakani kadi of course ban kuntu ban ai encouragement ikana baro angke ban ship kenika kani yakani kadenti banyak bagai enemy banikai enemy la diru te na kerban ba nangni sakma minyo shushu kum kiniki platforms ki opportunities banai khna samla juni namar bon ki khna samla mutaf na pe ki opportunities ki kimi lamba ka sports lamba ka government bi ka opportunities ma ka sports tama khna pe ka ratio जो कि खना बले का एमएमए की लाबोर मार स्टेट जो ते नि कंटू बा नंगने शकमा की opportunities के नि शुशु नबता की खना नबता का लावे जो की रो नमार बा किला बन लदा की ट्रेन एमएमए किला बन ले वन ले तंग के long fighters के long sponsor लदा की ले भा kadon opportunity की बन सेंग की gyms बन long coaches tentapun ki gyms shabaru ki shimi di khana MMA na shalom bani kai yaki namar kilong ki khana ki badon ka sam ba kunjo talent but ki don ka skill bikin pani ki